Oya Sky TV osibire kurungi nakutangira umugenshonga agomwa abaziyogo izoba nerero wa mukaga ibiro byo kwezi ni 11 okwezi kwa kashatu 2023 ninkutangira umugenshonga agomwa abaziyogo kandi nkurutiya yo omuri byona ebwakoro mwizo naza kwaterera mukace ntiza kwijana gombwijwe Inyongera kutangira umugenshonga agomwa abaziyogo oruga kwistyaho ndadana kwakunda twagatandika n'abakristayo mu district ya Rukungiri bayakira bishop wabo wa Mukago Toreinwe mu district age aba babebembirwe Patrick Mugume bayakira bishop wabo Bishop Reverend Onesimus Asiimwe. Izoba lyanyomo abazyo enkuyanja y'abantu eshikira kanisa ya Kinyasano omu district ya Rukungiri okubasa kutangirira na no kwakira Bishop Omusya uri kuza kwemeka izoba lyanyencha kare. Reverend Onesimus Asiimwe akatoranwa enju ya Bishop ahabiro mukaga kandi naza kuba ari Bishop wa mukaga obureberezi obwa North Kigezi kandi ekikabaho bwa nyuma yo kufa kitaraline okwa Bishop Benon Magezi okwa biro mu kwezi kwa katano 2021 obwayito buruire obwa COVID. Ogunaija kutibwaho nka Bishop izobe lyanyensha kare 2012 ahambuga ezobureberezi oburi kushanga mu Western Division omu district ya Rukungiri arugambaho nanabikiriza Bishop Otoreinwe agizire ngo aizire omuri Rukungiri okubasa kuburira enjiri yo kundana okwatanisa hamwe no kugarukana ijo kuburira enjiri yo kusinje enjiri yo kujunwa enjiri yo kwetesa bibi enjiri yo kugarukana enjiri yo kwatanisa enjiri etwe n'amasikongo mukama azakora umurimo okugarura busya omurimo gwe omu North Kigezi Diocese. Ekyaleze Yesu munsi nokwegesa nokuburira nokutamba endwara ebibintu byona amalwaliro byona amashodoro biriya hansi ya mission ejo threefold mission. Ayonjire yagira ngo izira yetekatekireyo okureba ngo yagarukanisa abantu bona omubureberezo obo ngoku Yesu yagambire omu Matayo ijoro ya mukaga omushoro mu washona eshatu ati mukabanze okushera omukama mu Ruhanga n'okwikirira kwe n'ebindi byona biryajeshi ntabwo ejo gatubanze tushira omukama mu Ruhanga okwikirira ekikanisa ekikasidro neza kwa amashomero amalwaliro gakundurwe za sako ebyo bindi byona nibijanyuma yokusherura omukama mu Ruhanga n'okwikirira. Kanoni Susan Muhwezi omwe ahabakuru omukanisegi nagira ngo nibatekateka Bishop Omusya naija kubahweraho ahakubasa kumara ekanisa eriyo neyombekwa. The things I hope he will of course revive. I read his message, it was about revival. I believe he's going to revive Christianity because this is one of the bedlocks of this North Kigezi Diocese. But he's also going to deal with the completion of this cathedral. As you can see, it's not completed. It's going to deal with developmental issues
And I believe, as you know, the president has been talking about increasing household incomes. I believe it starts with the Christian homes to make sure that they have enough income even to give back to God. So I believe those are some of the things he's going to address. I know he deals with youth. He's been the chaplain at Makerere University, and I know the good work that he has been doing among the youth. I think he will also do some youth projects. He will revive all that. There's so much expectation in him, but I know God is going to use him for development, for the goodness, and for Christianity. He's a man of God, he believes in God, and he's going to work for God. Ayonjire yagira ngo betekateshire okukoragana na Bishop Omusia. Reverend Edison Ampeire na inangu Bishop Omusia abase kwatanisa na n'abantu abashangireyo okugira ngo babase kweyongera okutungura obukama bwa Ruhanga. We are very glad as North Kigezi to have him at such a time when we think and we pray that he will work with us to expand the kingdom of God in preaching the gospel of Jesus Christ and bringing many to come to the Lord. Obwahati North Kigezi eine Iconaries 13 parishes 8 hamwe na sub parishes ezikwingana 220. Omukoro ogurabeho nyencyakare Archbishop Kazimba Mugaru niwe arabe ariyo mugenyi mukuru aha mukorogo. Mukamarahanga obushobozi bisaka izoberi yanyumwazyo atayayire omakago wabo ahakuzaro aga nigashangwa omuri Kitoma egombore ya Matale district eya Kibale ogu abayizire kujanjaza enjiri y'obumwe hamwe no kwatanisa ombantu. Erizoba yahike myaka 4 kwihenkiriza y'obumu etandikaho kandi yine obukwenda 35 otireho n'amatambiro gari kurenga omunkomina. Nenyikiriza y'obumu to celebratinga nadamuno kiba district local government tubungisizo mukama Ruhanga obusobozi bisaka mukigaro cyaitu kino cya Kibale umukwenda bwa Mugarama ayitambiro lya Kitoma ari kwereza yo obutumwa bwe ahabantu owo busobozi bisaka ayorekire kalenda yenyikiriza eri kwabura omunshonga ezo kubasa kwetungura niko kushaba abikiriza okukora namani okugira ngo babase kuteka ebintu byentunguka omaka gabo. Ebiro bibiri ikona bibiri ebintu bibiri byokusaba nokusaba emigisa nokukizibwa endwara zaitu zoyo bai obu tumayisa bavumule ebiro bisatu by'omwezi. Ikimaisa ebirabira musanja abikiriza obumu libakora paka ebirabira musanja bajja kusanga gavumenti ya Kibaliramu yajja kusanga ngo eno kalenda liyehireho kalendeza izire na Bayibuli yagibeta Gregorian kalenda oba ya mwezi kalenda bajja kubara mu kalendeza abira ahereje na Bayibuli zikaleta obunaku hano mu Afrika twekala tuli banaku tutamanyire habwaki Afrika tuli banaku kyonga eri kintu ekimu hali ekyo kyamani ekibeta kalenda omuntu akuba kusalaho obuyini akagamba tojja kukora ekibali kyamanyisa akusibire enkurakurana kandi tojja kimanya hakuba omuntu bakusalaho obuyini tibuli mutwe ngulobura kuteera nosasa obukenye bwawe tibuli musujja ntinohura nti omusujja gundi kubi oba olwoyire kusasa buli musasi obwamaani muno omukwenda kamya nagira ngo amatambira gandi naza kuja kwiguraho omenye tari yemwe nemwe kibabasise okuretaho obumwe ahagati y'abantu. Omukama akosozi harimo n'ebikale bindi bari kusaba kandi amatambiro omujeko kona amatambiro ari kandi kagaliyo tukabiriyo tusaba n'ubisa no standardeyo kandi abara kandi ko muri mu kandi kamara amasozi tubaye nawe twatekanize abafika inkuru ibintu kandi n'ubusobozi nibo babaye basaba hano kandi abambaye batayisirikira tonka. Kamya yagaruka yayoreka ngo owo busobozi akabikiriza kugira ngo babase kutaho obukwenda obundi kugira ngo base kukira kimwe omu 2026 bari kwika omyanya etari yemwe nemwe. Nobina kubara 2026 kiro kintu bakusaba babahereza bawe mubatumego muno gwawe mubatumegile gisayawo nigisala gona umusimu abantu bakumule bakumanyiriye Omukama Ruhanga obusobozi basaba.
abebembezi baraganise kwatanisa n'abantu b'enkirizeegi kugira ngo babase kugiraho entunguka na munonga omwanya ogw'obusobozi ari kurugamu kugira ngo omwanya gwe babase kugutungura gube ekyoburambuzi. Ebikwatagaine n'enyikiriza y'obumu kurugira kimo omu district ya Kagadi Kapyem. This is a tourist area. Itukweta yubakweta site ya kuno. Kino kijja kuba kya buhangwa kya kuteka hebyo burambuzi. Enyikiriza y'obumu abantu bakuruga hero barugira hebyo kibale kujja kwetegereza lyale. Enyikiriza y'obumu enu ekoleta. Kiri kimwe cyo kusuliriza aho kandi abantu baki amazima ngarugayo. Ekyaro kyaitu kino ekya Kitoma na mberi omukama ruhango obusobozi kiro kya hadi yabungire tukusaba nawo bombekoho hakiri enjuwe y'omulembe obe eyikorero nikwe tuyijukiriroho mukama ruhango obusobozi akazalirwa nkaha omukishoka kyaitu kino kandi gali mazima ko itakaliroho nabarani benderi ndi tukujja kulibaguza habwe kye kintu kibako batekanize koleraho kiri kekurakurana. Amakuru aga gashakwa Justin Nyakisiki ahabwa Sky TV. Yabare munonga Justin Nyakisiki abo makuru ago twayongerayo abebembezi omurembo rwambarra bashaba abaturage kurekeraho kunaganaga kasasuro ahibari. Ebizire ho bwanyuma y'abantu gumana barwara indwara zitari zumwe na zumwe hamwe na kasasuro eri kubenaganagire omutawuni. Yusuf Kakembo olkansara w'umwanya ogwe aha City South Division najara ngo bwiro bwenyumaho etawune kabeta tura mu bantu ecyabire kiretera buri omwe kutambuka kasasura aho yashanga bitwonka kandi hati abantu bashimiye kumanya ukubine kutura mu tawuni ati niteganisibwa munonga ha kintu kikwatirina na kasasuro kandi kintu cya kasasuro turugira hare munonga okurangu muturuga step kuza step ndijo okurangu abantu etawune babenyonjo kare etawuneji eketure tar mu bantu tuine ntoke tuine cy'abantu kasasiro bakabaginago mu ntoke konkate tawune kahinduka yabe tawune by'entoke byahwamu yabe bizimbe nabwo cyo kasasiro no muntu shemire kuba nogesha shurira bagitwara baginaga ahashemire kunagwa no bujunanizo bababura umuntu we no ine kasasiro kurangu yagishashura bagitwara baginaga yayongera yashaba abantu kureko muze gukora emufurege ku rugo mu makagabo rero kureta mizi gamarofa yakagashiko emufurege erwa miza gabantu barukose milimetari yemwe nemwe abandi bakora emufurege ku rugo mu makagabo ereta mizi gamarofa eganago mu ryeje emufurege kandi bebwa ntaga mizi hinabagakozesa hinabagatekesa hinabagogesa hato bo burofa buza omumizi kandi agabantu bakukozesa nabwo cyo ntushaba abantu abinogo muze okurango bagureka bakoregana n'ibitongore ebikuyora kasasiro birengo kasasiro bagiyora rugamo jo yagahirwe Katambara uciya person w'abacara ba Kiswahili sel nagira ngo bonka batuze ba Kiswahili hamwe na Chindi kasasiro ne bateganisa munonga kasasiro ne tuteganisa munonga itonka batuze ba Kiswahili noreba nkegeshaho kutwaye tororo mudumogu okarambura oketegereza omufurege okugenda akasasiro kudushikamu okwe gukora ki eco cyonka binge nibacyegekerera Kiswahili yonka konka ogwo mufurege nugusavinga seru zibiri eya Kiswahili neya Kindi nka kasasiro kurugo muri Kindi yona kuba kudushika omufurege omwe bamanya ngo Kiswahili yonka niye kushika muki erukushika mukasasirejo yayongera yagira ngo kasasiro neteganisa abantu abakozesa amizi ago mudumo ogwetorerwe omugera gw'abantu bari kutambuka mukasasiro kandi hone cyabire cyaresera bakanso kwija kucebera amizago kandi bakemereza abantu kureka kozesa amizi konkago kugira ngo abantu tubakwebasa bakagumiza muri bakozesa amizago amizi g'abantu binge bari kukozesa amizi go mudumo hifaho nko kuwaheza gureba washangaho n'abantu ababariyo nabagataha nubwo bakozesa amakamingi ago mu Kiswahili nabakozesa mizago kandi amizago kutori kumanya nkasasirege yagumiza munezo omufurege omu nigaza kuretera oburwire bwinshi abana bitu nangwa nitwa abantu abakuru nangwa kitarye cyo conkana kanseke yizara mizago yagakebire bashanga mizago tutashemerire kuba ntugakozesa garwiri abwo kuba bakabakebera buri mwana we no wabiraza kuraguza hakanso bashango burwire burumwe bija bakebera mizago
bajya ngo tushemerire kuba tugakozesa ahabwo kuba miza guganwa uburufa bwinji munonga konka bwo buteye basabwa abantu abingi tibine tapu n'abayingi tibine sente zo kushashura miza go kandi harahagabusha nabagakozesa kureba ngo nugo gabayambo mukayabo konka tushemeye kuba tugakozesa ahabwo burufa uburukurugankahi kandi ho nawe Mugiga Barnabas umuturage we cyarecho nagira ngo bakagezaho nk'abantu kuranisa kasasuro konka ho n'abakwija kugitwara n'abakiri cyangwa ngo kasasuro uko bagine nagiyayo aginaga mu kifereji abo kugira ngo abakugitwara nibadreyinga kwija kujakira imara ubwire mu makagabantu ikimara umubwire mu makagabantu barondaho kugita ebanukira bibakorera buri kimwe cyona bashara mu kugiyayo bakagikwata bakaginaga mu kifereji tugerezeho n'amani gitu mingi kugira ngo turwanise kasasuro konka abo tukugirwanisa nabo shanga bikuza kugitwara na maroko esandi 2 esandi 3 batizire kugera kwakira kasasuro yashaba bakanso kureba bakwasire tenda y'imotoka ezo kutwara kasasuro kurebeka ngo bagumanubaza omakaga abantu mugwire kwihamu kasasuro bakagitwara heshemeye kuba neza mwe twasutera kanso ireba batenda yingire kasasuro yo kubasa kubane motoka ezo kutwara kasasuro ba making sure ngo bagumana bahika abantu ombwire bwahihi bakuya mu kasasuro bakagera bakagitwara aho bashimiye kubana bagitwara gasha ko baba ahabwa Sky TV agesho Mwanyuma y'abebembezi o municipality y'Ibanda kusharaho kutongoza ihuriro garraho buhangwa district egi ababintu bakora okutimba amabare aharushozo rw'Ibanda babingwaho aba bagira ngo bashimirwe kubyara imitahi basisire cya kitaryeco emirimo yabo neza kwemerezwa abantu bari kurenga muri bishatu nibo bari gukora mu rumogu gwo kutimba rushozi kandi bari kurona amabare go kuhonda okuronda entasi bito mu rumogu wabogo no gutonganisa abantu binji ahabo kushishe byo buhangwa Robert Mwesije obyo buhangwa ahari municipality y'Ibanda arikore ko kwatwaho nagira ngo bari gukora mu rumogu bajemire birazo byo koze sorushozi nahabweco bine kwemerezwa atine mpinduke bire hata atine mpinduke bireho reka tushingo rushozo abantu agumeni hizo momwe ajati nyenda kutimbe kirombe cy'amabare hariya nyine kirombe cy'amabare twije tumurambure tumugambire byayine kora ne byatine kora tutandike kumonitaringa orusozo orwo hina yabuza cha plani ibane yo nekora physical development plan kandi ekiba planning orusozo orwo no kurubyare mitwonga tariho kindi Tumwesije na nabandi bebembezi bibanda municipality bashabira abantu bari kutimba amabare omurushozorwo ukurebeka ngo babyare miti aho naho mangirango aha bintu mwabire mwatensize ka files ziri yombire nazishomire akachiko kabakaba katireho uko nahura nkaro konga tinkorebe tukoze so twaba tushinjiro rusozoro nkamanyangu omwami wo guyija naenda kuza kukora ekintu tuzeta regulated activities by the way kugira ngo tukwikiriza ngo bitakorwa regulated nibikirizwa konka yinamateka akakubitegeka mwanye tegereza so twentu manyangu twakwereza amateka nuza kukurya tereki na leki okore mirimo yawe twabyare miti tubentu manya ngo emiteje yabyarwa by the way twatangire process gachi yapaso nabariya nza kunyikiriza bagambire ngo mukankorro mu rumo tumanya abantu abakorra mu tumanya abantu abine mu amataka tumanya abantu abine mu bya eje turiya step ya kabiri bita babo boyekire nshonga zabo kandi bagira ngo babingo mberombe byabo ntiza kuteganise cyanga ahabo kuba binji tibarashomire ngo baza kushabemera mahandi umwani nebindi ayi myself tinyine kibanza eco neco kubanza tinyine kibanza ndyo mu mpangisa n'impangisa muzeita kansarire akataka ko kutekaho umuryango gumu wacereba korangire nguntunge nzoki ninza kuzitungira kwa landlord korampa mwani ngubyare ningubyara mu kibanza cya landlord wacereba reka tubanze tugende mpora step by step murete mitingo kumwagigamba giteyo tugibyare yakwata turebe as a means twareba soil erosion yabaho na floods obviously register flood it is soil erosion in gender umombe bino konka okutwa okukuna nagambe mbanze muri abantu abo abakiriyoni bengana aba emirundi 3
nantabara kuki konka okusomesa omuntu neguragyo nuguma notwara mpora ekyo ninkirizana nimwe tuzo mu kusoma abo kubona nabagambire nti isewo na rubando rahe umugurusi arebe no by'abantu bira kandi byasomesa abasiza bakakora ibintu bihango icyabe cyuruka kubo kusomesa abantu nyo ni mangu bakabagira ngo kina kitarenga futi ngitano baba guidinga kandi kora atabita ko geno sweko ubyarumu ninjira ngo hati yitwe ko kwaso vundandu zo mu kintu twayongera kugisoma nanisaba mu kibenche cyakorwa amabara yago abantu ababari habona rangu bona niho bako aninga way of living niho okuba kubo bwenu okuda kubasa kureba ngo tubasa okurebera rusozorwe tukaruka tugasira na kanseka tugasina na nabandi ruka bagasira kurangu twarsisa kana rugwana yona nisaba kwa forest office ko yatugambira akazo mu rusozi areba imiteko ekwetengwa kubyarwa yakati umuntu tugona ngo nzakubyara kandi tugutayungwazayo akatugutwireyo so kuba kuzayo bakareba imiteko ekusurvivingayo tukakora ki tukajibyarayo tukayangu yakwata mizago tiza kora ki abizi gatanga kutahira abantu Saif Katabazi oguno muhezo wa RDC ahabwibanda yashaba bubona abari kutimba amabaro mu rushozi okurwo mu rumogo bake bakatanika kujwakira program za government nka PDM n'yoga babana benda kwetungura ente za PDM weziri okujja konga bana abakulembeza abakulembeza bebatabagaliza ate okujja konga mmwe nnyini namwe temweyagaliza ne musirika ne mugana okujja wa RDC kamala byonna mwe kamala kate mukimanyi kabere meya musiba kabere aninga aina esente za government zatakoze bulungi babaterawo emyoga ezo nazo ne mukola muti babaletedde PDM ogambye toyina wosobola kulimira PDM sigamba nti toyina wa jangu bakuplaningire kyongamba tosobola genda kusuubula matooka gali mu byalo eyo galete mu katale wali ekichuzi je tuvudde lino balina amatooke mayitirivu je tuvedde je twasinga twaze ddala amatooke mangi jangu weewole sente milioni emu ogenda osuubula amatooke gye gali ojjo gateeke wali osigazeemu ekikulu naye olw'okuba oyagala obwongo wabusibira wali ku mayinja kati amayinja gaweddewo ensi ogenda kufa Enshimincha yitutira mabega abantu babiri harimo umwisho wa bena shoma sinyaka 3 bakazikwe birombebi kandi abandi bakasigara no bufuta no bushirabengu abantu abandi barikwenda kurugamu ahabwa Sky TV Gashaka Steven Mujuni omuri banda ayongerayo umugandi Elizoba ombirwumuramuzi Justice Kenneth Kakuru gwazikwa umakaje agakushangwa umurebshuri kachika division aho murembo urwambara abanyamakuru beitu bahikumwanyugo Justice Kenneth Kakuru akazarwa mu mwaka gwa 1958 kandi yataho mu iguru ahabira umushanje byo kwezi kwa kashatu umwaka 2023 umwirwariro erya Aga Khan Hospital umurembo Nairobi umwihanga rya Kenya bwa nyuma yo kumara ubwire buringwa na shasha n'endwara ye kokoro Trasenkwanzi Kakuru ori muhara w'umugenzi yagira ngo ishe akaba ari yo muntu otarukwehimsa kandi wabira inembabazi nyingi aha abantu bona abari kumanya hamwe n'abatari kumanywa. His legacy was the impact he left on people's lives and the way he chose to carry himself and chose to live his life. And I definitely believe that other people were impacted greatly by him. Whether it was an interaction. Charity Nankunda ori umukazi w'umugenzi yayireko busasu bwinji ahabwa rukundo y'umugenzi yabira inirekaye hamwe n'abari kumukwataho yayongera yahamiza abantu hamwe ne kanisa kuba kwija kugumana babakwataraho kandi bari kubashagika nkoko mugenzi yaraganise kandi nkoko atwire nakora umpagure ni kayite kansa chango chakorere kansa and enough to listen to always give our contribution to the church
izina ritargamu n'abanyakore mwe mukuzika gukora yona. I will try. Aunt Maria will be my, I know she will help me out. Sabunza mtu kukora kukwa pena kukora wasotashkiza I know, but I know God will be with us. Ikindi abereranyiriza yayongera yasima abantu bona ababakwatireho umushaheji bagumire munonga. during this trying moment. Thank you so much, Bishop. Thank you, Mama Alice. You walked with me. Me and my husband, we walked with us. In Shaba. Thanks, God. kandi we Maria baryamujura or munyanyu mugenzi yasima abazire babo ahabwo ko bakora zo mudini ngo nico cubashikize aho bahikere yayongera yayitombo itera government ahabwo bitagenzereje umurugendo rwo kushendekereza munyanya because people you might not have known it or whatever, but you know people disrespected Kenneth, and it was not good. It did not go well with us, with his wife, with his children, with me, with us. Because somebody said that, okay, they'll take care of everything and whatever, but even the manner of where that person, maybe just an employer, said, you know, there are times when things are sensitive. kandi ba bishop batari bamwe na bamwe nka Right Reverend Johnson Twino Mujuni or Bishop wa West Ankole Diocese, Right Reverend Stephen Namanya wa North Ankole Diocese, Right Reverend Nathan Ahimbisibwe hamwe na Right Reverend Sheldon Mwesugwa bamugambaho omiringo etariye mwenemwe akakundekaye n'ikimanya yakunda kazwe yakunda kazi yakunda abana abashiba kamera nawe yabengamba bugiye yati oratero bushwanje ni gukoma atobo ndagambira umukwemanye nawe ri babasura bahara aya orija hotel ni gukoma. Please stand up and pray for ayiro umuhereza wawe akiri umuseti ebyabiro manyise gufura wawe umurite no muruwe abana bijya ku rosa kore bakashobora ubwenge no wanjye mwabana bitakashobora ubwenge. That was an opportunity for me to interact with Justice Kakuru one-on-one, a person that was passionate about education, about guiding young people. Justice Kakuru knew his mission, knew the reason, and he used it seriously this season, and he has gone a great man. He has died in the Lord. Abinakunda ruhanga we, abinakunda mukama we, abinamanye ekigambo kya ruhanga. In our conversations, he would converse and quote for you the Bible. He loved the word of God, and he had a heart for the word of God. He loved to know God, so he would engage you in conversation, quote the Bible and all that. So we thank God for him having chosen to serve God. orisha baramuzi bihanga kandi uwakicarira government yasima umugenzi ahabwo gukora jemirimo ye atatire mu buryarya hamwe no bushomankuzi. He was really a pleasant fellow, very caring, very genuine, and had a boisterous laughter and a loyal friend. Gasha kwa Martin Nebye ahabwa Sky TV agenshonga.
yabaremati nevye abo makurago betuka twongere kushaba umbiri rw'umugenzi mukama aguhumuza mu businge agutwatwinire umushweka cyo kubanza gagarikiraho mutindikane ishweka cya kabiri otarga Sky TV. Sky TV irakari abantu. Abeka ya matama katorebe rwakasinde nibabiko mwana wabo Samu Marinji ofire 10 byo kwezi kwa kashatu umwaka 2023 naziko 12 byo kwezi kwa kashatu umwaka 2023 umaka gabo sanga tawuni kanso babikira abanyabuzare n'abanyamukago mwena umugenzi mukama amuhumuza mu businge. Aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amataji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash mbara mukashange ahari Buremba Road achombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street achombeko Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera note mushanje ina emwe atano nibiri chinana nibiri chenda nibiri ninga note mushanje mukaga note 13 abiri nemwe nshanje na mukaga. Ekigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isama kuru marungi g'ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabe Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberyabe yanga imihanda yona eryabe yorekerire University in Mbarara imwe mwena batureni bari aba Sky TV na nimwe mwena batureni bahurikiza Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dansi turye tushemererwe hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwe gonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nfutaha mo kutandika na shaha 8 zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola Ivan Kiria ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyabura mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere yaziro mushanju 0 emwe chenda ni 2 kinana ni 2 anani 3 ebyo byona bishajikigwe Sky TV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa. Otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaishatu n'icweka kwika 4 n'icweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakarya abantu.
program Party Time aha Sky TV na nyamwereza wawe aine nina buri Sunday kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi egi niyo program yarabirorebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha Sky TV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereta ntubyoreka aha Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe aine nina omwishyo wanyu Hey, I'm coming in and I'm not denying. Make a way for me. Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Shawa gatano shaha munana shayi kumizo mwabazi no twanta omudi ya tamushana akushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nengashi boyfriend wawe nengashi ex wawe kuruga shaha munana shayi kumizo mwabazi hanuya aha Sky TV iraka lyabantu is the boy king Nadena Cavs baby bam 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 Sky TV iraka lyabantu. Inyongera kutangirira iwena ukikumire aha Sky TV noreba makuru gitu agenshunga bishireke cya kabiri twakitandika n'umurwekero wa president aba district ya Shema yashaba abanyashema gukora namani bakareba ngutubata nshonga z'ibyo butegeki omirimo ya government ebi yabgamba obuyana kwatsa imbuze zkwika 292 abanyashema omchayi ecyarushozi district ya Shema RDC owashema Prekeria Muhindo asimire cyanga cya Rushozi ahabukuba icyo kureberaho konka yabehanangiriza okwatanisa no bwebembezi oburiho obwahati okureba ngo babasa kutunga ebi bari kwenda government bakorere nyenda kubasiyima ngo mukikiriza mwaba model village tukwe kandi kuba bakugira ngo muri model village mubere kimuki model izwera habaresire mpuno mwasitwara hata baresere mbuzi twakuzitwara n'ebindi biliyoni bije ecyo kubanza ebintu bya government mwihe mu politics omwebembeze Elioda akatwebembera obunaku bwahika abantu bashema bashema municipality bagira ngo banzo kize okore ki ohumure hati twine honorable Katesh ebra korom myaka 5 eji nibiza kubana bikorom bwebembezi bwoha Katesh uri mukuru w'empanura bwa municipality ya Shema kandi ujwekire omnyishengero Kateshumbwa Steven Komunda nashoborera ngo omuhendo ogwembuzi eziresirwe kandi okuba ari kwenda ngo abantu babase kutunga amatungo omakagabo Office of the President yahereza embuzi 292 292 eri kongera ahari empunu ezihire bwanyuma 258 zona zizo mu rukagwa Rushozi ninga shodi ya Rushozi abo kuba wodi ya Rushozi ermu niyo village modo village pomukoreza indezero so ekatoranwa ahabo kweri abantu bingi amatakana make nitaka rice kandi rukuzire
kandi ni bodi mpango irukwenda support nawe cyo member wa parliament witu honorable Kateshi akakireba kugira ngo hatejo ebe nayo modo parish ebe ya kabiri umuco muhango municipality kugira ngo abantu babase kugira entandukwa ningo butandikiro. Ahimbisiwe honest or field officer ahawa Karera Muga village under poverty alleviation kandi Oizrael bembire embuzi ku rugo mu State House ashoborire ahambera yembuzi ezibaresire. Embuzi zitwareta harimo embuzi 50 nshisha kandi eze za cross breed. Then harimo embuzi the rest is nenkazi. Kurware ba embuzi enyingi zona zazihakira. In fact harimo nezikuza kuzarombero bibere bishatu. Nambo na bafama za mutwana tubagambira ngo bazikwateje munonga akuba twabaretere embuzi zihakire kandi zikuza kuzarombwire bwaju akubantu wendo umuntu twamuhereza akena atandikiraho. Uri kansara ahabwa Rushozi Ward Oliver Asingwire ashabira abantu abatatungire amabuzaga ukureba ngo bagumisiriza ari kugira ngo ebyabo biliyoni byija. Tutekateka kwije bintu byinje munonga empuno mbaza kutongera embuzi mbaza kutongera nangwa nente tuza kuzikunda. Umuruka goce kureberaho turaganisa ngo abatatunga bagira kugumisiriza tumanya ngo ibintu byona biliyoni byija kandi nibaza kufwa. Abatungire embuzi borekero kushemererwa kandi bagira ngo amakagabo nago gaza kugira okugabaho. Teka neza kutiyamba kutuyo mugoro kutunguka kuyamwe sente kusomesa abana nakora kurana tuyamba tunkeje mbuze bunagitwara yeguma heka kore kagere ne ekazara takayite kubera kiyayamba amana nyo ka family yanje ndeba kwa kutunguka aho kuba ibyo mbuzi nindera cyo kwema so yazara kemyagaze kebiri ndewa chukwa cyo. Purkeria Muhindori RDC ayongire yashaba abantu okureba ngo bataka hasente abashaho abarasindikwe okuragurira embuzi ezahebwayo. Embuzi nayo mbuzi yawe kandi kutura kusindikira omushaho akakugambira cyo gukora utkora ki ukore konkama bashaho batabasaba sente naza kuhabura ngiro koza kugura ombazi niwara kuhabure koka kugira ngo mva sente kuretero ombazi no wara atatorire yo that is not his work. His work is to advise you ogura ombazi ajaze bitungo lyawe tukwe. Amakuraga gasha kwa Glorious Rukundo yabaye mnonga Glorious Rukundo abamakurago twaza umugaheri yihanga ahabortaro ortuyendugendo mesho umwihangeri ya Ukraine hagati y'ihangeri hamwe n'iri ya Russia endembo nyingi Russia izigaririza obwahati erhache kwegaririza urembo orwa Bakhmut gwaza kuba umwaka gumwe no kwezi kumwe kwihiheri ya Russia batahirira ihangeri ya Ukraine endembo nyingi umwihangeri zitwirwe ebintu bingi byasisikara ubwahati eriyo nekora ubuceka ihembe kureba ngyayegaririza urembo rwa Bakhmut ago ngo twatwinire umugarga aheri ihanga twazombye mizano erizoba habaho umpira hagati ya Liverpool hamwe na Bournemouth kandi Bournemouth yatera Liverpool goremwe aharusha. Timu ya Bournemouth yayoreka ubumanzi wanyuma yo kutera Liverpool ebenji babenu bagamba marungi abo kutera Manchester United gore mushanju aharuzuru. Umupira ogwa Bournemouth na Liverpool ogwa gurho erizoba Bournemouth yatera Liverpool goremwe aharuzuru. Goreji yatebwa umuzani Philip Billing omuchweka cyo kubanza. Ago ngo twatwinire umbyemizano umuhabazi yo aginankwinire umugenshunga gagarikira naza kwendeza ukurara kurungi bete ninyongera kubamanyisa ngo hariyo ekigunda cya Sky TV ebiro mushanju byo kwezo kwa kana 2023